Aduh anjing, kira ada goblok motor saya tuh. Aduh anjing, ketembuhan iya mah. Ah kudu api-api teh eling ieu mah. Aduh si goblok teh sahan mah goblok motor teh. Aduh. Masih gitu marengap euy. Ah iya mah bahaya. Kudu dibawa ke rumah sakit ieu. Tuh. Tuh, teh. Motor berat deh. Berat ku dosa di sarojeng goblok mah. Yes, bayang motor euy.